فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رحمن يا رحيم. Segala puji milikmu ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Rabb atas semua nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, saksikan ya Rabb, malam ini kami bersungguh-sungguh beribadah kepadamu ya Allah, menghambakan diri kami kepadamu ya Rabb. Kami datang kepadamu ya Allah sebagai hambamu ya Allah, hambamu yang lemah, hambamu yang hina, hambamu yang banyak dosa dan maksiat. Kami tidak berdaya di hadapanmu ya Allah. Begitu lemahnya kami ini ya Rabb. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan sedikit pun ya Allah, kecuali kekuatan itu darimu ya Rabb. Wahai Zat yang maha tinggi, wahai Zat yang maha agung, kami datang kepadamu ya Allah, memohon rahmatmu ya Rabb, memohon kasih sayangmu ya Allah, memohon ampunanmu ya Allah. Ya Rabb, ampuni seluruhnya dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan semuanya kesalahan kami ya Rabb. Oh ya Allah, terlalu banyak dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabb, kami yakin sebanyak apapun dosa kami ya Allah, sebesar apapun dosa kami, kasih sayangmu, rahmatmu, ampunanmu jauh lebih besar pada dosa-dosa kami ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau yang maha pengampun, Engkau yang maha penyayang. Oh ya Allah, sayangilah kami ya Allah, sayangilah kami ya Rabb, dan terimalah taubatan nasuha kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya Engkau mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, ampuni juga dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa ayahanda kami, dosa-dosa ibunda kami ya Allah. Ya Rabb, bahagiakan hidupnya dunia dan di akhirat nanti ya Allah, angkat derajat mereka di sisimu ya Allah. Ya Rabb, ya Rahman ya Rahim, hilangkan kesusahan hidup mereka ya Allah. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, orang tua kami yang saat ini berada di alam barzakh ya Allah, jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, taman dari taman syurga ya Allah. Ya Rahman, pertemukanlah kami nanti dalam syurgamu ya Allah, dengan kedua orang tua kami ya Allah, dengan keluarga kami, dengan anak-anak kami ya Allah.
di dalam syurga-Mu, syurga yang paling tinggi di sisi Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikan keberkahan dalam bulan suci Ramadan ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah berikan hidup kami ya Allah, hidup yang penuh dengan keberkahan ya Allah. Ya Allah hilangkan kesusahan hidup kami ya Allah, hilangkan penderitaan kami ya Allah, jauhkan kami dari bala dan musibah. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, kami bertawakal kepada-Mu ya Allah, menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu ya Rabb. Tolonglah kami ya Allah, selamatkan iman kami ya Allah, selamatkan iman anak-anak kami, keluarga kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, jaga kami ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Rahman ya Rahim, perbaikilah keadaan kami ya Allah, jadi keadaan yang lebih baik ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb, Ramadan akan meninggalkan kami ya Allah, sementara kami belum maksimal ibadah kami ya Allah, mungkin belum sempurna amalan-amalan kami ya Rabb. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, sempurnakan amalan kami ya Allah. Ya Allah, terima seluruhnya amalan kami dalam suci Ramadan ini ya Rabb, dan berikan seluruhnya pahala ini kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Rabb, sehingga kami bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun depan ya Rabb. Begitu indahnya, begitu nikmatnya ibadah bulan suci Ramadan ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim, wahdina ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya Rabb, kami mohon kepada-Mu ya Allah, bila ajal kami tiba ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kami mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dalam keadaan kami beriman ya Rabb, dalam keadaan Engkau ridha kepada kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah sakratul maut kami ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا
لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Ya Rahman, Ya Rahim, segala puji milikmu ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Rabb atas semua nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, saksikan ya Rabb, malam ini kami bersungguh-sungguh beribadah kepadamu ya Allah, menghambakan diri kami kepadamu ya Rabb. Kami datang kepadamu ya Allah sebagai hambamu ya Allah, hambamu yang lemah, hambamu yang hina, hambamu yang banyak dosa dan maksiat. Kami tidak berdaya di hadapanmu ya Allah. Begitu lemahnya kami ini ya Rabb. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan sedikit pun ya Allah, kecuali kekuatan itu darimu ya Rabb. Wahai yang maha tinggi, wahai yang maha agung, kami datang kepadamu ya Allah, memohon rahmatmu ya Rabb, memohon kasih sayangmu ya Allah, memohon ampunanmu ya Allah. Ya Rabb, ampuni seluruhnya dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan semuanya kesalahan kami ya Rabb. Oh ya Allah, terlalu banyak dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabb, kami yakin sebanyak apapun dosa kami ya Allah, sebesar apapun dosa kami, kasih sayangmu, rahmatmu, ampunanmu jauh lebih besar pada dosa-dosa kami ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau yang maha pengampun, Engkau yang maha penyayang. Oh ya Allah, sayangilah kami ya Allah, sayangilah kami ya Rabb, dan terimalah taubatan nasuha kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya Engkau mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, ampuni juga dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa ayahanda kami, dosa-dosa ibunda kami ya Allah. Ya Rabb, bahagiakan hidupnya dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Angkat derajat mereka di sisimu ya Allah. Ya Rabb, ya Rahman ya Rahim, hilangkan kesusahan hidup mereka ya Allah. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, orang tua kami yang saat ini berada di alam barzakh ya Allah, jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, taman dari taman syurga ya Allah. Ya Rahman, pertemukanlah kami nanti dalam syurgamu ya Allah, dengan kedua orang tua kami ya Allah, dengan keluarga kami, dengan anak-anak kami ya Allah, di dalam syurgamu, syurga yang paling tinggi di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan keberkahan dalam bulan suci Ramadan ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah, berikan hidup kami ya Allah, hidup yang penuh dengan keberkahan ya Allah. Ya Allah, hilangkan kesusahan hidup kami ya Allah, hilangkan penderitaan kami ya Allah, jauhkan kami dari bala dan musibah. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, kami bertawakal kepadamu ya Allah, menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon pertolonganmu ya Rabb. Tolonglah kami ya Allah, selamatkan iman kami ya Allah, selamatkan iman anak-anak kami, keluarga kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, jaga kami ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Rahman ya Rahim, perbaikilah keadaan kami ya Allah, jadi keadaan yang lebih baik ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb, Ramadan akan meninggalkan kami ya Allah, sementara kami belum maksimal ibadah kami ya Allah, mungkin belum sempurna amalan-amalan kami ya Rabb. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, sempurnakan amalan kami ya Allah. Ya Allah, terima seluruhnya amalan kami dalam suci Ramadan ini ya Rabb, dan berikan seluruhnya pahala ini kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Rabb, sehingga kami bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun depan ya Rabb. Begitu indahnya, begitu nikmatnya ibadah bulan suci Ramadan ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya Rabb,
kami mohon kepadamu ya Allah, bila ajal kami tiba, ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kami mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dalam keadaan kami beriman ya Rabb, dalam keadaan Engkau ridha kepada kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Mudahkanlah sakratul maut kami ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.